Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudeni bashyikiriza amakuru atosoye abagezweho arebana n'umutekano politiki banyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa kane w'indwi kwigenekerezo rya 17 mu kakaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza ngaha hafi igisagara cya Uvira. Turababwira ibiri kubera mu Gatumba ahitwa Kariba ubutaka bw'u Burundi, tubabwira ibiri kubera muha Kabizi, byose bifitanye isano rikomeye n'amakuru akomeye Service Nationale de Renseignement yamaze gukusanya ajyanye no ku mutekano wifashe mu gisagara cya Uvira. Turaza kandi kubabwira ibikomeye biriko biragenda bitegurirwa ahitwa Usenyi, ahitwa Denga, ahitwa Kiganga, ahitwa Rushibuka n'ahandi hatandukanye hegera igisagara cya Uvira. Tubabwira imipango ikomeye amaze kuvumburwa na Demiyapa ahitwa Kalungu, ahitwa Muhita ya mbere na Muhita ya kabiri, ahitwa Katongo, ahitwa Gombo, ahitwa Kitara, ahitwa Kalungu n'ahitwa Munanira. Turaza kandi kurebera hamwe ibiriko birabera kuri route zinjira mu gisagara cya Uvira ahafatiwe benshi mu bakekwaho gukora n'izasarambwe ndetse n'ibindi bikoresho bya gisoda bizasanganywe ngaba. Turaza kubabwira mu buryo burambuye uko iyo operation yakozwe. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na operation de retissage urbain di Uvira yateguwe mu buryo budasanzwe. Turebe uko Demiyap iri gukorana na Service Nationale de Renseignement mu kuvumbura imigambi mibi. Turabwira ibiriko birategurwa mu bice bya Murongwe, Shango, Rugongo na Kishishi nkuko bigaragara. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibiriko biragenda bipangwa mu rwego rwo gusubiza inyuma izasarambwe biturutse ku makuru ya unité de reconnaissance yatanzwe ku bigomba gukorwa mu buryo bwihuse mu bice bya Rama, Munanira ndetse na Change. Turaza kandi kuyobwira ibijyanye na opération de contre-infiltration yakozwe mu bice bya Kirungu n'ahitwa Bubumba. Turebe kandi ibijyanye na détection de Macharde yashyizweho abantu 11 bahawe mission yihariye yo kwinjira muri quartier za Uvira. Ibiro bikaba byateguwe bikomewe n'izasarambwe. Turarebera hamwe kandi collaborateurs zigaragara zizasarambwe. Tureba kandi reporte d'armée aho rero bahafashwe abantu bafite imbunda nto za pistoli bivuga ko rero bafite umugambi udasanzwe yari wateguwe. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibiriko biragenda byibonekeza muri filtrage de la population. Turebere hamwe kandi ibijyanye na camera de surveillance zikomeje kugenda zishyirwa mu bice bitandukanye. Turaza kubabwira buri kamwe kubiriko biragenda bigaragara mu bice bitandukanye bigize igisagara cya Uvira cyamaze gusatirwa neza n'izasarambwe nyuma yuko bizemejwe kandi n'ibimenyetso bigaragaye ko bari kongera abasoda kandi bafite ibikoresho byihariye. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko kuri ubu ngubu mu bice byegereye Kavumu naho ibintu bitoroshye. Turaza kandi kubabwira ibiko biragenda bivugwa mu makungu ndetse n'ibirebana n'ibiganiro bikomeje kubera Doha muri Katari. Benshi bari batezeho igisubizo ariko bikomeje kugenda bigorana. Nimuze tubane niba ari ubwa mbere dukurikiye fyonda sabone uraba ufashe icyemezo gikomeye cyo kwiyongera mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubagezaho ngaha byibanda cyane kuri politiki, umutekano, banyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dore mu gisagara cya Uvira yatangira mbabwira ko kuri ubu ibintu bitoroshye mu gihe intambara ikomeje gufata indi ntera mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo, cyane cyane hagati y'ingabo za leta FDC n'umutwe w'izasarambwe mu gisagara cya Uvira. Kuri ubu ngubu kikaba cyarabaye icumbi rikomeye ry'igisoda cy'u Burundi ndetse na FDC mu rwego rwo kugira ngo babashe gukumira ibikorwa byose bishobora guhungabanya umutekano ndetse no kohereza abamaneko bagamije kwinjira muri uyu murwa mu rwego rwo kugira ngo bagire ibikorwa bakora byo kuba bazorohereza izasarambwe kwinjira muri uyu mujyi. Ibi byatumye Fdnb ndetse na FDC bakorwa igikorwa cyiswe Opération de Retissage Urbain di Uvira cyateguye gifatanyijwe n'inzego zidasanzwe za FDC harimo urwego rwa Demiyap ndetse na Service Nationale de Renseignement ku ruhande rw'u Burundi.
mu kwezi kwa Mukakaro 2025. Amakuru y'iperereza yahishuwe n'itsinda rya renseignement d'origine humani ryashinzwe ku bufatanye na DEMIAP nga mu gisagara cya Uvira, ryagaragaje ko hari ibikorwa by'inkunga bo ku ruhande rw'izasarambwe bizatangiye mu duce twahitwa Murongwe, ahitwa Shongo, ahitwa Rugongo, ahitwa Shishi. Ayo makuru yatanzwe n'abaturage baba binyangamugayo ndetse n'abari baragize urari mu bikorwa by'inyeshyamba bakaza kwisubiraho hakoreshejwe ikoranabuhanga ry'itumanaho rigezweho ryizwi nka Signal Intelligence, maze hakaba haraje kumenyekana abantu bari batangiye gukwirakwiza propaganda zo gushyigikira izasarambwe nga mu gisagara cya Uvira. Abandi bakaba rero bari bafite intwaro ziturutse muri Rucuru binyuze mu nzira yahitwa Nyamitaba bagakomeza Kalungwe. Biro bikaba zaratumye hafatwa icyemezo cyo gukora igikorwa cyihutirwa cyo kuba bafunga ibikomeje kugenda bigaragara mu bijyanye no kwinjiza intwaro mu buryo butemewe, kuko bigaragara ku ikarita ya gisirikare yafatanwe umwe mu binjiraga muri iki gisagara cya Uvira, nuko ibikorwa byo kuba bakinjira muri uyu mujyi byamaze gutegurwa mu buryo budasanzwe. Aho rero bivugwa ko igikorwa cyakoreye ahitwa Murongwe ya mbere na Rumonge ya mbere hari abakwirakwiza inyandiko n'udutabo turimo bijyanye no gushyigikira izasarambwe, mu gihe kandi hari ibice by'ahitwa Shishi, Nyarumanga, Shongo aho haketswe kwinjira ko abafite intwaro n'ibikoresho bito mu rwego rwo kugira ngo bahungabanye umutekano. Biravugwa ko bagera kuri 5 bafashwe, higanjemo urubyiruko rwavugaga ko rusanzwe rukora ibijyanye n'ubushumba ariko biza gusangwa ko bakorana byafi n'izasarambwe. Biravugwa ko kandi kuri aksi ya Kabindura, Kalundu, Kibura naho hamenyekanye ko hari abakorobarateri batanga ibiribwa birimo kuba byoherezwa mu bice bigenzurwa n'izasarambwe. Abangaba rero bakaba bamaze gutabwa mu minwe bigizwemo urara rukomeye n'amakuru yatanzwe n'abaturage baturanye bagiye babona ibyo bakora ko ari ibintu bishobora guhungabanya umutekano. Iki gikorwa rero kikaba cyaratewe ingufu n'ikoranabuhanga rya gisirikare, aho bitangajwe ko hari unité de reconnaissance ibizashyizwe mu bice bitandukanye zireba ibera mu bibaya. Biravuga ko mu bice by'imisozi yahitwa Kibenga, Rama, Munanira ndetse na Change hamaze gushyirwa unité de reconnaissance ufite ibikoresho kabuhariwe mu kureba kure. Uko amakuru adushyikira ngaha abisigura, ibi rero bikaba bikomeje kugenda bihindura uburyo ki Fdnb ndetse na FARDC bakira amakuru bitandukanye n'ibyagiye biba. Hari kandi uburyo bw'iperereza n'itumanaho buri gukorwa buzwi nka opération de contre-infiltration, ahakozwe ibiri idasanzwe mu gace kahitwa Kirungu n'ahitwa Bumba. Hakaba rero hashizwe abasanzwe bafite amikoro y'ikoranabuhanga rigezweho, bafite GPS, radio, satellite phone zitanga amakuru kugiye kandi umwanzi ntabashe kuzinjirira. Hari kandi detection de mashadaze, hasizwe rero aha abantu 11 bari barahawe mission bakaba bamaze gucakirwa ubwo bagerageza kwinjira muri quartier za Uvira nk'abimukira, ariko bafite mission zo kwinjiza ibisasu mu mujyi. Ntibiramenyekana ibyo bafatanwe kuko uturungukiye amakuru ntarabasha kuba yaboneka ku murongo wa telefoni kwabashe kutubwira ibindi. Mu isaka ryakozwe kuva umugoroba wo kuri uyu wa 17, biravuga ko kugeza kuri ubu hamaze gufatwa abantu 39 bakekwaho uruhare mu bikorwa byo gushyigikira izasarambwe. Bikaba rero bivuga ko bafashwe mu byiciro bikurikira, harimo infantrise, aho bitangazwa ko abantu 12 baturutse Change na Rumangabo bagerageza kwinjira muri Uvira baciye ahitwa Kibura batagira ibyangombwa, bamaze gucakirwa ndetse bari gukoreshwa interrogatoire kugira ngo bamenyekane byinshi kubibagenza. Hari kandi icyiciro cy'aba collaborateurs, aba nabafatanya bikorwa, aho bitangazwa ko abagabo 6 bakoraga nk'abacuruzi b'ibiribwa mu isoko ryitwa Kalundu bafashwe batanga ibiribwa, bivuga ko bari bagemura ibiribwa kuri position z'inyeshyamba ziri ngaha hafi y'igisagara cya Uvira. Kuri ubu rero naba bakaba bafitwe na DEMIAP iri kubakora iperereza kugira ngo batange n'andi makuru. Hari kandi abafashwe mu cyiciro cyiswe la porteur d'armée, aho bitangazwa ko abafashwe bafite imbunda nto zigera kuri 3 za pistolet, grenade n'amasasu 17 bafatiwe bari mu modoka mu bice by'ahitwa Lombe ya mbere nk'uko amakuru atugeraho bivuga. Hari kandi icyiciro cyafashwe
cyabiswe les formateurs, aho abafashwe bafite walkie-talkies n'amatelefoni ya satellite, bakaba rero bakoranaga n'umusirikare ukomeye wo muzasarambwe bivuga ko ari ufite ipeti rya lieutenant wakoreraga mu gace kayitwa Bwegera, akaba ari we komanda wabo nk'uko amakuru atugeraho. Mu bandi bafashwe nabazwi nka agent de propagande, aba rero nabari bashinzwe gukwirakwiza amahame ndetse n'amatwara y'izasarambwe. Biravuga ko harimo umukobwa w'imyaka 22 wo muri zone ya Kibindura wafashwe arimo gukwirakwiza amafoto n'amashusho arimo bimwe mu bisanzwe bikoreshwa n'izasarambwe, harimo n'inyandiko yanditseho propagande zose za Alliance Fleuve Congo. Abaturage bo mu duce twitwa Kalundo, Kabindura, Shongo bagize uruhare rukomeye mu gutanga amakuru ku banyamahanga babonaga ko batari basanzwe ndetse batanze n'ibyangombwa bisangwa ko batemerewe kuba baba muri ibi bice. Ubuyobozi bw'igisirikare ku ruhande rwa Congo ngaha mu gisagara cya Uvira bashimye abaturage bagize uruhare rukomeye muri iki gikorwa. Nyuma y'iyi operation habonetse ibimenyetso by'uko izasarambwe zishaka guhindura imikorere yazo zigatangira gukoresha abana bato nk'intasi. Ni mu gihe rero bivuga ko bibimuriye ibikorwa by'itumanaho mu misozi ya Shonje, Kalonge, aho rero bashobora gukoresha UHF radios zitamenyekana ndetse zishobora kutinjirirwa. Hagizweho kandi amabwiriza y'uko abakorana nabo bose bagomba kwitwaza ibyangombwa by'abaturage basanzwe mu rwego rwo kujijisha. Ibi byose FRDC ndetse na DEMIAP bamaze kubimenya. Igikorwa cyatanzwe kikaba cyaranzwe no gukoresha ubufatanye mpuzamahanga butari kugaragara. Biravuga ko Fdnb yafashe zone ya Murongwe, Kalongwe, Kalundo yohereza brigade de intervention rapide mu masaha 28. DEMIAP yashyizeho poste de ACTU mu bice byahitwa Bomba, Kitare, Seneri cyangwa se Service National de Renseignement yakoranye n'abaturage mu buryo bw'ibanga bita contact direct localisé nk'uko biriko biribonekeza. Inama yahuje abayobozi b'igisirikare ku igenekerezo rya 15 mu kakaro 2025 yabereye mu gace k'Akavimvira yemeje bikurikira: gushyiraho zone tampo hagati ya Kalundu ndetse na Rombe ya mbere, gutangiza igikorwa cya filtrage de la population cyo kwandika abaturage bose baje baturutse mu ntara za Nord Kivu. Hari kandi gukomeza gukorana n'abashinzwe ubutasi mu bizwi nka deminage, gukuraho ibisasu bitemewe mu bice bitandukanye. Akaba ariyo ntego ikomeye yamaze kunozwa kandi benshi bavuga ko izatanga umusaruro, kuko usanga hari ibice bitandukanye abaturage bashobora kubangamirwa n'ibisasu byagiye bishyirwa ahantu hatandukanye kuko batizeye neza uko ibintu bimeze. Kugeza ubu kandi urujya n'uruza biravugwa ko rugomba kwitonderwa, kuko hari benshi mu baza bafite gahunda zitazwi cyangwa se zishobora guhungabanya umutekano. Ibyatumye rero bafatwa ingamba zikurikira. Nkuko rero amakuru atugeraho biravuga ko rero umuturage wese uzajya ufatwa adafite ibyangombwa azajya ajyanwa muri DEMIAP akabanza akabazwa, kuko bibatakizera ikimugenza, kuko byagiye bigaragara ko benshi mu bantu bagiye basangwa muri Bukavu ntibagaragaza ibyangombwa ariko bakarekwa. Nyuma bizaje kugaragara ko bakorana n'izasarambwe, kuri ubu bakaba baragiye babona ko bagomba kwitonderwa. Biravugwa ko kandi agomba gushyirwaho kamera de surveillance mu bice bitandukanye nk'uko rero biriko biragenda byigaragaza. Dukomeje page y'amakuru yacu, reka tujye kubiriko biragenda bigaragara ku ruhande rwa FRDC ndetse na Fdnb. Amakuru dufite nuko impande zombi hagati y'izasarambwe ndetse na FRDC zikomeje gushinjanya kuba zikomeje gushyira umuhati ukomeye mu mirwano, aho kuba bakitabira ibiganiro by'amahoro kubera ibikorwa byo kwitegura imirwano ndetse n'imirwano ivugwa yabaye muri iyi minsi ku mbibi zombi zaho buri ruhande rugenzura mu ntara Kivu ya Ruguru na Kivu y'Amajyepfo. Mu itangazo ryo kuwa kabiri, Major Nestor Muvudisa Kamba Moyoyo, umuvugizi wa zone ya gatatu y'ubwirinzi bwa FARDC ifite icyicaro kisangani mu murwa mukuru w'intara ya Chopo, yatangaje ko abarwanyi bizasarambwe avuga ko bafatanyije n'ingabo z'u Rwanda bateye ibirindiro bitandukanye bya FARDC mu minsi ishize. Major Muvudisa yavuze ko kuwa gatandatu ushize izasarambwe zateye ibirindiro bya FARDC ahantu habiri muri teritwari ya Karehe, akongera ko kuwa mbere ahitwa Kashishe Kasihe nabo muri Kabare
n'ahitwa Ilimbi ahitwa Katana muri teritwari ya Kabare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Uyu muvudisa avuga ko kandi kuwa mbere zasarambwe zateye ibirindiro zabo biri ahitwa Mwenda Bandu muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano ikaba yarabaye umunsi wose. Umutwe wa AFC hamwe n'ibifatanya muri ibikorwa watwirwaneho iri gukorera umurenge muri Kivu y'Amajyepfo nayo imaze iminsi burira ingabo za leta ziri mu bikorwa byo kwegeranya ingabo hafi yaho iyi mitwe isanzwe igenzura ko bari kwitegura imirwano ikaze kandi ikomeye. Kuwa kabiri umuvugizi wa AFC bwana Lawrence Kanyuka yashinje ingabo za leta n'imitwe ya leta yifatanya nazo. Kuwa gatandatu bisha abaturage bane muri groupement ya Chilunga muri teritwari ya Kabare nkuko yabisiguye. Kanyuka yasobanuye neza niba ubwo bwicanyi bugendeye ku mirwano ivugwa na FRDC cyangwa niba ari ubwicanyi bwihariye. Kanyuka yavuze ko ibikorwa bikorwa by'ubwicanyi bijyanye no kohereza ingabo n'intwaro ziremereye hafi ya position zabo bigaragaza neza ko ubutegetsi budashishikajwe n'ibiganiro birimo kuba. Meja Muvudisa nawe yavuze ko ibitero bizasarambwe ku birindiro bya FRDC ari ukurenga ku masezerano y'agahenge no gutoba ku bushake umuhati w'amahoro birimo birategurwa. Ibi bikaba rero bivugwa mu gihe intumwa za leta ya Kinshasa n'iza AFC ziri mu biganiro bigamije kugera ku masezerano y'amahoro Doha muri Katari zihujwe na leta ya Katari hamwe na Amerika. Kugeza ubu impande zombi ntiziragera ku bwumvikane muri ibyo biganiro. Rero bivugwa ko hari igitutu cy'abahuza bifuza ko impande zombi zakumvikana vuba na bwangu. Kugeza ubu rero ntabwo byoroshye urugamba kwitegurwa, ndetse kugeza ubu benshi mu bakurikirana ibiri kuba ntibatinya kuvuga ko ibishobora kuzaba mu minsi iri imbere bishobora guteza ikibazo gikomeye kuruta ibyigeze bibaho mu bihe bizatambutse, ndetse benshi bakaba bari kugaragaza ko hakenewe izindi mbaraga z'akarere. Mu gihe kugeza ubu benshi mu bakurikiranira hafi biba bavuga ko izasarambwa ibyo zasabye leta ya Kinshasa nazo itazigera ibyemera, harimo rero kuba bagumana ibice bigaruriye mu gihe kingana n'imyaka 8. Byo benshi bavuga ko bigoye kandi bishobora kuba bizatwara igihe kirekire kuko rero bikomeje kugenda byibonekeza. Kugeza ubu kandi mu yandi makuru akomeye akomeje kugenda agarukwaho nuko benshi mu basanzwe bakorana na Kisekedi Chilombo bakomeje kugenda bitwa abagambanyi guhera kuri General Christian Chiwewe Songeswa wamaze kuba yashinjwa kuba yarashatse kwivugana Kisekedi Chilombo. Hagati aho rero i Kampala Lubanga yashimangiye ko Kisekedi agomba gukurwa ku butegetsi. Uyu ni Thomas Lubanga washinze umutwe witwaje intwaro wa FRP cyangwa se Force pour la Révolution Populaire urwanya ubutegetsi bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Yashimangiye ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo agomba gukurwa ku butegetsi vuba na bwangu. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Kampala cyabaye ku munsi w'ejo wa gatatu ku igenekerezo rya 16 Mukakaro 2025, Lubanga yasobanuye ko ubutegetsi bwa leta ya Kongo bwamuhigaga kubera ko yamaganaga ibyaha by'ihezandonke byamunze ndetse no kunanirwa inshingano. Afata icyemezo cyo guhungira muri Uganda. Yagize ati Perezida Thomas Lubanga ari we njyewe uri mu buhungiro yahatirijwe kujyamo i Kampala bitewe n'itotezwa we na bagenzi be bakorewe kubera ko bamaganye zandonke n'ubushobozi buke bwa guverinoma yo ku rwego rw'intara n'urw'igihugu. Lubanga yagaragaje ko ubutegetsi bwa Kisekedi ukwiye gukuraho vuba na bwangu, bityo ko bugomba gushyigikira ihuriro AFC n'abandi banyapolitiki bakomeje urugamba rwo kubarwanya. Ati dushima kandi dushyigikiye impamvu za AFC abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi n'abavuga abaturage bakumva agakiza ka leta n'intwaro rusange ya Kongo kari mu gukuraho vuba bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Raporo nshya y'impuguke z'umuryango w'abibumbye irahamya ko Uganda icumbikiye Lubanga kuva mu kwezi
kwa mukakaro 2024 ndetse ko abanashyigikiwe n'ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Muri iki kiganiro Lubanga yatangaje ko ibyerekeye kuri we biri muri iyi raporo ari ibinyoma, kuko ngo iyo aba yarafashwa na leta ya Uganda abarwanyi baba bari ku marembo y'umurwa mukuru wa Congo Kinshasa. Lubanga yashinze ishyaka Convention pour la Révolution Populaire hamwe n'umutwe wa FRP ku igenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa mbere 2025, afite intego yo gukuraho ubutegetsi bwa Kisekedi. Abarwanyi be kuri ubu ngo barakorera mu ntara y'Ituri mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Congo. Ni nuko dusoje. Niba ari ubwa mbere dukurikiye fyonda sabone wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru akomakomeye aribana na politique, umutekano, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.